«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Чистота. Тазалык. Дни чистоты. Тазалык көндәре. Дни чистоты. Тазалык көндәре. Радий Хабиров ввел в Башкирии Дни чистоты. Ради Хабиров карары менән Башкортостанда тазалык көндәре үткәрелә. Радий Хабиров ввел в Башкирии Дни чистоты. Ради Хабиров карары менән Башкортостанда тазалык көндәре үткәрелә. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».